Hallelujah, singahlala phansi bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uMoya oNgcwele, siya acknowledge ipresence yakhe kule ndawo. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Siyabingelela abazalwane bonke ngokwezigaba zabo egameni lika Jesu Kristu. Sibongelele omama obaba, intombi insizwa egameni lika Jesu Kristu. Sibingelele umama nobaba uMahlaba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bengekho phakathi kwethu, sithi uNkulunkulu umuhle, uthembekile, ulungile, akekho ongafaniswa naye, umuhle ngezikhathi zonke. Siyazizwela ubumnandi bokuba senkosini, siyazizwela ubumnandi bokuhamba noThixo, siyazizwela ubumnandi, siyazizwela ukhava, icovering phezu kweimpilo zethu ngabazali bethu uNkulunkulu asiphe bona, ukuthi impela ngezikhathi zonke basikhulekela, basinxusela. Yingakho nathi sizizwa sikhuselekile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngizocela nje siyabonga abazalwane nokuvuka emakhaya nize. Siyababonga nabazalwane abahlale bekhona njalo abangaphezulu kuza kule ndawo ngomgqibelo ekseni nangezinye insuku. So nje sithi uNkulunkulu anibusise njalo bazalwane ngendlela emangalisayo. Sinabavukile nisonke nje sivukile namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesikhona kule ndawo. Uminathi njalo ngezikhathi zonke. Sizofunda bazalwane laphana ku Philippians 4 egameni lika Jesu Kristu. Ukhona bazalwane osetholile? Okay. Cela ungangifundela lapha ku Philippians 4. Aqale nje ku verse 1 kuya ku 8. Verse up kuze kufike verse 8 ma. No, sorry kufike verse 7. Sorry. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke, inkosi seduze. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Amen. Cela ubusise ma. Babizwi lakho leli linamandla, liyaphila, liyadala, lidala bekungekho kube khona, sondle ngalo. Baba wethu sipha amandla amasha okugijima baba endleleni, sibhekile kuwe baba wethu oyikho konke nakho konke empilweni zethu, sigcwalise ngamandla amasha, sihlale kuwe njengevila, singavumi ukukhathazeka njengokushozi lakho uthi asingakhathazeki ngalutho. Sicela ukuhlala kuwe njengevila, sikhonze ngeqiniso ngoba wena uyiqinisile izethembiso zakho zonke ziwuyebo ziwu-ameni. Thatha udumo lonke-ke baba, usazokhuluma ngencekazi yakho, sivule baba indlebe kamoya, sithandazela ukuthi izwi nezwi elizokuwa kule ndawo maliwele emhlabathini
emphefumulweni wenhliziyo yethu ligxile siliphile silihambe usuku nosuku udumo lonke luze kuwe in Jesus name. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Cela ungifundele isihloko nje kuphela. Sithi iziluleko zokuqina nokuzwana ekholweni nokuthokoza enkosini. Amen. Amen. Bazalwane nje enhlizweni yami kuhlale nje le ndaba le. Ngizosho ukuthi kuhlale liphivesi kulo wonke la sifundiwe. Kodwa nje kumane kwaba nalokho enhlizweni yami ukuthi ay kukhulu umuntu angakufunda, kukhulu engingakufunda empilweni kaPaul. uPaul bazalwane. So nje kwamana kwahlala lokho enhlizweni yami ngoba lana leziyalo lezi ezayishiwo uPaul eyisho kubantu baseFilipi, kuma-Philippians. So uPaul uma ufunda laphayana ku Acts 16 ngesilifunde kuzenzo 16 uPaul siyamthola sonke siyazi abaningi bethu bayazi ukuthi uPaul wake waba uSawule zingela amakholwa ngeyikhathi zakudala. Kodwa uNkulunkulu emuhle wamzuza waconvecta kuPaul. Kodwa ke eseconvectile sewumntwana kaNkulunkulu njengoba wayengendle ngezinga egijima ngalo ebulala amakholwa uNkulunkulu wambuyisela ngala ngakuye wagijima futhi kwangaphezulu ngalelo zinga egijima ngalo egameni lika Jesu Christ. So siyabona kuPaul bazalwane ukuthi njengoba ngithi ngifundi ngiyade ngibuka nje impilo yakhe nje yangithatha ukuthi esephendukile esengumntwana kaNkulunkulu wafeyisana nama trials amaningi ngenxa yokuthini wayesekuKristu esesinziwe sengumntwana kaNkulunkulu. So ke siyambona ke uPaul kwaze kwafika khona lapha isikhathi lapha khona waze waboshwa waye missionary work enzi missionary work ehamba noSilas. Khona le ndaba ekuthiwa uPaul and Silas wehamba naye kuSilas babeboshelwani na uma uyibuka le ndaba kwakuba behlangana nentombazane. Le ntombazane lena yayisebenzela yayinabanikazi basho ukuthi babenza ibusiness ngayo. So manje uPaul noSilas kuthiwa nje insukwana nje silandelana yayilokhu ibalandela ileke ihamba imemeza ngabo imemeza bazalwane imemeza iqiniso ngabo leyo ntombazane leyo. Iqiniso lalithini na eyayithi lapha namufunda ku verse 17 ku Acts 16 eyayithi yona le ntombazane ithiwa yayinobungoma nje. So ngesingisi kodwa kukhuluma ngo-fortune telling ukuthi yayinto izinto njengaleyo yabalandela. So yayimemeza ke ithi laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso. Angithi siyabona siyayimemezela into eright ngempela. Okusitshela ukuthini nalokho kungenzeka ukuthi kube khona abasitshela izindaba okuyizona zona kepha bengasebenzisi lo moya esiwaziyo umoya kaNkulunkulu. Yeyi right yaphinda hayi wazwacunuka uPaul ngoba lento wazani ayikwenza izinsuku ilandelana bejabula nalaba abayiqashileyo. uPaul wayithi secasukile kwaphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayisephuma ngaleso sikhathi. Uyacabanga ke esekhiphe umoya lo womngoma kule ntombazane angithi khona abadlayo ngayo phela ngoba phela ngale nkathi yenza lento eyenzayo abantu bayajabula and futhi uyacabanga na ukuthi kuba recruiteka abaningi vese kwenzeka njalo emhlabeni empilweni ukuthi hawu ungitshela indaba zami bethethe omunye hayi nami ngisayozwa. So kanti sikhohlwe thina sesingabantwana baNkulunkulu sesiya understand ukuthi yes umuntu angayisho lento njengoba yayisho babesho nje la ngisho lokushiwe ezwini yayisho lento ngempela yayenzeka koPaul but umoya yayusebenzisa kwangewona umoya lo Paul awaziyo ahambisana nawe. That's why wa rebuke ukuthi phuma esekwenzile ke lokho ke shuthi liyaphela ibusiness. Hayi bam organizela ke imob ke shuthi abantu aba around ukuthi hayibo naku kanje ngamanye amazwi ngizama ukusho ukusummarize ukuthi bagcina bebabamba bebashaya basuka bayabophisa bayovalela etwilengweni. Angitho yayibona lento ababeyiboshela ukuthi mina nawe
sitshela ukuthi akuyona into ebalulekile yini bengazi baboshelwe lokho baboshelwe ukuthi nje ukhipha umoya wobungoma kodwa bona basebeluzile so ke baboshwa ke sebeboshiwe kuthi wabafakwa ejele elibaphakathi nendawo ngamanye masisho kwenziwa sure ukuthi ngeke baze baleke nokubaleka and baboshwa baphopha izinyawo zabo ogongolweni so kodwa ba-accused ke bazalwane ukuthi benza into engekho right cause trouble labo oPaul noSilas baboshwa ngaleyo ndlela angisho ayibona le ndaba ukuthi uPaul usephendukile kodwa usefesa namanye ama-trials for sure naye ayingalindele ukuthi uzowaface kwaze kwafika ukuthi kusekuboshweni kwakhe amen so ke iyaqhubeka bazalwane siyambona la bese sibuka lento ngalendlela uPaul ayenza ngayo okusho ukuthi khona le gift kaMoya Ngcwele angithi maningi ama gifts yokwahlukanisa omoya siyabona ukuthi uPaul la wenze njani leyo gift yasebenziseka yothi ahlukanisa uthi no lo moya kubona lo engwaziyo and ke bazalwane kusho ukuthi kwakuthina ke sinalelo sikumele ukwenzeka kanjalo empilweni zethu ukuthi uNkulunkulu emuhle simncuthe ukuthi sikwazi ukuhlukanisa omoya noma abe umuntu uhlangana nawe endleleni athi hayi ngiyakubona ukuthi unezinhlanhla kanje kwazi ukuhlukanisa omoya ungathatheki ngoba kwesinye isikhathi ungena kanjalo kanti usungena kakhulu baningi abanye abathi bangena bethi hayi nje ngiyolalela lento ayishoyo noma ngiyozwa nje into eyodwa ukuthi lo muntu uthini agcine esengene deep uthothi manje akusaphumeki baningi bazalwana abafisa ukuphuma ezintweni zobumnyama kodwa akusaphumeki ngoba nisebengene deep ngisakhuluma nje ngikhumbule omunye umhlobo wami engangisebenza naye kwenye indawo naye ekade sizakele umntwana kaNkuluNkulu so manje lesikhuluma angixoxa ethi uyazi njalo ngeke ngaba umntwana kaNkuluNkulu ngelinye ngize ngithi mina hey nawe sengabuye lemuva wathi hayi ngekusalunga and yabona ngabuka ukuthi kusho ukuthi ngendlela asengene deep ngayo bathi hayi cha ngekusalunga nje ngathi ngithi mina eyinkosi yami sisize inkosi usisize ngezikhathi zonke so siyambonga uNkulunkulu ukuthi bazalwane uNkulunkulu emuhle akasisize singabantwana bakaNkulunkulu size singalingeki uyalingekeka I know ngoba nizimo esibhekene nazo zinzima ubuka nje la ko YouTube lento abazenzayo kwakunzima esethi umuntu akulutho decide ukusela ikuthwani isoul yakhe decide noma ngenzekani noma ngahamba umndeni wami noma ngenzekani kodwa mina mengithole nje ukuphila mengithole nje iwealth mengikwazi nje ukuba right abese umuntu eyangena kulezi zimo yebo sifacene nama challenges amaningi ningawasho siwabale emhlabeni siyalazi udaba sifacene nokuningi kepha ne peer pressure abanye mhlawumbe uthola ukuthi bancane kuze kuthiwa hayi ungathi usukholwa kakhulu ungathi usugijima kakhulu awuthi kwehlisa kancane hayibo gijima kakhulu ngani yami gijima kakhulu siswami bhuti wami mawami gijima kakhulu ungabusabheka emumva uma usalisubambelela abanye ngikhumbula sisebancane bazalwane abanye bethatha umuntu hayi ngizoqala ngenza 1 2 3 bese ngiyakholwa sengisho ke mina amagundane esonto esasikhula sikhonza nabo athi umuntu ngizoqala ngenze kanje mase ngimdala ke ngobe sengiyakholwa hayibo asibambeni noma ngabe une age engakanani bambisisa lokho unako ungabusakudedela ngoba uwazi ukuthi ngalenkathi udedela uthi usaphindele emuva kokwenzekana empilweni yakho so bambisisa lokho onako ungabusakudedela uNkulunkulu nawe uNkulunkulu uyabona konke ezikhathini zonke uzohamba nathi so bazalwane ke besimbone kuPaul njengoba ngisho impilo kaPaul ukuthi bathi sebeboshiwe baphakathi ejele elikude le siyalazi lonke udaba ukuthi phakathi kobusuku benze njani bakhuleka bamdumisa uNkulunkulu bonke abantu ababejele basejele babezwe izibosha zabezwe kwase kuthiwa izwi lenkosi lapha kusayikuyena uEx kwavela ngokuzuma ukuzamazama kumhlaba okukhulu kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo kwavuleka khona lapho iminyango yonke kwathukuluka nezibopho zabo bonke angithi siyawabona amandla omkhuleko uma sikhuleka ngokukholwa angithi bayamazi uNkulunkulu abahamba naye
bambiza khona phakathi kwi-prison. Ngamanye amazwi bambiza bephakathi ejele. Ngamanye amazwi bambiza bephakathi einkingeni. Bephakathi kuma-trials, kuma-tribulations. Abasho ukuthi sesiyamyeka ke lo nkulunkulu manje ngeke sisambiza. Ngamanye amazwi kusitshela ukuthini njengoba ngisho impilo kaPaul interestile ukuthi angithi sikhuluma ngeprison yangempela la. Maningi kama-prisons ungayicabanga neyakho okuyona njengamanje. Mbize asimbize khona lapho. Sometimes uyambiza singashintshi isimo kuphele iminyaka isimo sikubuka nje kodwa mbize ngikufakazi walokho ukuthi uyambiza noma isimo singashintshile phambi kwamehlakho. So bantakwethu mbizeni kuleso simo. Maningi ama-prisons abanye emsebenzini badetshelwa uV kuthiwa benza into abangayenzanga ngempela izitholakale lento ekuthiwa mhlawumbe bayintshontshile. Kodwa engikushoyo mntaka baba khuleka umdumisa uNkulunkulu emuhle uzoyiprove ukuthi awuyenzanga lento ekuthiwa uyenzile noma ngabe uhloboni. Nowadays bazalwane kuyafika nje izingikhuluma kuyenzeka Nkosi yami ngicela ukulinganisa ngabantu besifazane nixolele. Uthola ukuthi bese umuntu eyobopha owesilisa ngoba ethi wenza u1 2 3 angithi lelo cala limanele oGBV nokunye noma ke ngani yami mfana wami noma abe wintombazane usemuntu usekwenzeka kanjalo uNkulunkulu emuhle uzokukhipha kulelo cala ekuthiwa ulenzile ungalenzanga ngoNkulunkulu esimkhonzayo. So bazalwana sibambelele uNkulunkulu singajiki. Nkosi sami nabantu mathi mebekubona bathi hayi cha lo uNkulunkulu wakho uyaphila uphunyuke kanjani. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi unjalo nje futhi agcine nje alright nabantu bangaboni ukuthi khona okwenzakalayo empilweni yakho okunzima kwazi laba baseduze kodwa abaningi utholta bazi ngani ngalo uNkulunkulu esimkhonzayo. Uzoveza ube muhle kakhulu kunaqala ngalo uNkulunkulu esimkhonzayo. So bazalwane siyambonga uNkulunkulu esemuhle empilweni zethu. Lana ke siyabona ukuthi bo nomgcini iboshwa wazi wafuna ukuthatha inkemba ayibulale ngenxa yokuthi naye emangala ukuthi yini lenzakalayo. Nkosi yami wazi wagcina eseyoguqa phambi kwabo uPaul noSilas esethi hayibo ngimele ukwenze njani ukuba ngisindiswe. Ngani? Ngoba wayebona lesimangaliso angakaza asibone leso uNkulunkulu azosenza empilweni yakho. Nabantu bazomangala ngisho njalo bazomangala. Omakhelwane bazomangala, ama-siblings, ifamily yakho isikubuka ngelinye enye ngoba phela mase sithi sisinisiwe khona lezi zinto ezithizeni ezibe zishayisane ngazo nama-families kodwa bazomangala. Mhlawumbe abanye bazibakhulumela amazwi angekho right wangekulungela lutho empilweni yakho. Hayi ave kuzolunga futhi kulunge kakhulu kunaqala baze bamangala ukuthi hayi kwasekulunga wena okwakho kakhulu kunalabo abanye abenza u1 2 3 bagcine bekuvuma. Bazokuvuma even nasekhaya, bazokuvuma nomakhelwane, bazokuvuma nasemsebenzini. Hayi siyambonga uNkulunkulu ophilayo ongashiyani ongalahlani. Nkosi yami siyambonga muhle ngezikhathi zonke. Singasuka siyephi? Hawu Nkosi yami singasuka siyephi mesimshiya? Hayibo mina ngeke ngize ngisho ukuthi hayibo sengikhulile sengimngaka ngimdala ngiyangibona. Hayi angikaze ngibona kaJehova eshiyiwe nenzalo yakhe ayiphansi ukudla nabantwana bethu hayibo basindisiwe ukuthi ubabona benjani manje okwakho nawe kodwa thina sikwaziyo ukuthi basindisiwe bafinyelele kulazini iqiniso elinguKristu Jesu. Hayibo babashumayeli laba bantu wherever they are and bayayibona lempilo ophilayo bayasho ukuthi uJesu Kristu inkosi ukamaka baba. So qhubeka sibhuti, qhubeka ngani yami, qhubeka qhubeka baba. Hayi awudidekanga ubambe ukuyikona. So let us not go back, asishone phambili. So ke thiwa izwi lenkosi lelithini soze siguge kanye nathi ehamba nathi ngeke ashiye
ngeke asiyekelele sibambe ukusho kwezwi lakhe izwi lakhe liyiqiniso izwi lakhe liyaphila izwi lakhe lenamandla likho konke so siyabonga ukuthi kwaze kwavuma umgcini iboshwa wathi hayi nami ngiyakufuna lokusindiswa hayi egcineni siyabona kwenzekani bazalwane kwagcina kusindiswe umndeni wakhe wonke kwaphaphathisa umndeni wonke ngenxa nje ukuthi uyena wazi availa wasondela kuNkulunkulu wamamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi so sisho njalo for sure mina nawe mhlawumbe omunye ukholwa yedwa ekhaya hayi bo uwena point uwena omxhumanisi wakho konke bekulindeleke wena vese ukuthi ukholwe ukuthi umamukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi njengoba usukwenzekile usuyivulile intuba yokuthi ifike insindiso ekhaya amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane mase sibuyela lapha yana kuPhilippians 4 siyathola bazalwane ukuthi uPaul kusawuyena njalo uPaul ke uthiwa uyena owalokhuza ibandla lasePhilippi uyena owali angithi nje bakade ngisho ukuthi washumayela wayehambe enza missionary work waze wafika nasePhilippi kwaze kwakheka ibandla sekwakheka akwazi kuba khona abantu abankulunkulu kwakheka ibandla waseyabhala ke esesentilongweni eRome uPaul ebhalela bona basePhilippi angiphela weleke hamba kwaze wafika waboshwe eRome waseyabhala ngenxa yokuthi wayekade ehlale nabo laba basePhilippi amaPhilippians bamphatha kahle bamsupporta kuministry yakhe bamsupporta ngisho financially nangayo yonke indlela express daily igospel of Jesus Christ bamsupporta so baqhubeka ke uPaul so yese babhalela just ukubonga ukuthi hayibo niyabonga nave nangiphatha kahle qhubeka ngaba yamazi lezi yalo lezi wayeseba encourage esebayala uthi qhubekani ningaphezi lento enibambili yona so lapha kuPhilippians 4 siyafunda lapha kuverse 1 bazalwane kushothi ngama emazi mengibuka le ndaba kaPaul ngimane ngayibuka ukuthi hayibona kuthina iya apply ezabantwana baNkulunkulu uPaul mebatshela ezingizothi nje uPaul wayethi kanjalo ngisho kuthina ulapha kuverse 1 ukuthi stand firm in the Lord ngamanye amazwi uPaul wayethi abame izwi lenkosi lithini konje ngifuna ukufaka nezulu bazalwane yimani niqinile kanjalo angivudela uverse 1 mama lwayo ntokozo yami nomqhele wami yimani niqinile njalo enkosini amen kanjalo nakuthina siyasikhumbuza uPaul asime siqinile njalo enkosini sigxile sibe deeply rooted kuKristu nasezwini lakhe mekwenzeka kanjalo bantakwethu konke uyohamba kahle bengithi kuyohamba kahle phela mekuhamba kahle it's because noma izinto zenzeka uzizwela at peace uzizwela at peace ubani owake wathi ngeke kwenzeke lutho mungakholwa impilo yakho like ayikho yawekho nama inkinga mungakholwa sikhona kanjalo ke musukholwa it's just that abaningi bethu bagcina ukuthi hayi ngathezini kakhulu kodwa nje izwi lenkosi lalithi yimani sibindi sibe njenge ithwani ihlahla mesitshalwe eduze kwamanzi angithi thina sigxile kuKristu so isihlahla mesitshalwe eduze kwamanzi siqhubeka sikhipha amaqaba ongakuhlaza ngezikhathi zonke noma ngaba yiphi season asifi siyama nje sime so ke kasime ke bazalwane sime sibe ne unshakable faith kholo lwethu lunganyakaziseki ngalutho sime nje siqinile sibambelele uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu so bese ke bazalwane like njengoba ngishithule uqala lisho njalo ivesi ukuthi stand firm in the Lord and lapha ku Proverbs 3 lize lisho lithi trust in the Lord with themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho uqonda yabo lento omwahle uyithathe ngengqondo hayi ungagcina ukuthi ayikho and ngikhumbula sisankhula sisebancane uthothi siyibuza nombuzo bazalwane mhlawumbe abanye bake bayibuza ukuthi ubani uNkulunkulu
wadaluba wawuzwa lapho uthi uyacabanga ugcina uzuthi umqondo ungathi ufuna ukuhamba. Uyayibona le nto uzothi hayi angiyeke lento ngobani manje akufikeki lapho ufuna ukufika khona ngempela ngamanye amazi kushuthi lo muntu oleke umfuna umresearcher hayi aka researcheki so ngamanye amazi kunjalo so thina nje okwethu ukuthi sithembe uJehova ngenhliziyo zethu zonke sincike singancike okwethu ukuqonda yayibona le nto sithembe yena yedwa and ke siyambonga uNkulunkulu emuhle bazalwane simazise nje yena endleleni zethu zonke sikhumbula nalomhlabeleli sasucula thina njalo nabanye basawucula ukuthi asasithi I shall not be moved just like a tree that is planted by the waters ingakho ngithi nje asibe singanyakaziseki no Joshua laphana kuthi chapter 24 ku verse 15 wenza ichoice siyakhumbula ke phela uJoshua uthi wayeselida abantwana baIsrael nakhona ngithi babenza lokhu ukuthi bakhonza uThixo babe bangamkhonzi babe badidiseke endleleni babe bazi ukuthi hayibo lo Thixo uyaphila nange esinika imana hayibo siyadla kwenzeka yonke into babe badidiseke hayi kwazi kwafika lesikhathi ke lapho lo Joshua 24 ngeke ngifunde yonke into kodwa ke lapho kwazi wafika khona uJoshua esethi hayi khethani ke manje ukuthi ubani eniyamkhonza yena wasenza ichoice ukuthi mina nomndeni wami siyakumkhonza uJehova so asisho njalo sabantwana baNkulunkulu ubabona bekude kakhulu noThixo kodwa nje thina sisho ngamanye amazi asiaplayizwe empilweni zethu ukuthi nje mina nomndeni wami siza kumkhonza uJehova mina noma nobaba ubaba lebonke nabantwana bonke siza kumkhonza uJehova amen. Elesibili ulifunda laphana likhuluma ngokuthi uPaul wayala mulifunda pha kuverse 2 wayala abesifazana ababili ababexabana wabasho kabagamabo lade bafunda umama ukuthi babe uthi hayibo buyisanani ekwathana ama differences zenu nibe nokuqonda kunye resolveana ama conflicts buyisanani ningabi nama grudge. Hey madoda Nkosi yami bazalwane njengoba ngisho ukuthi apply kuthina angithi yabona ukuthi ngithi likhuluma nabazalwane khona nabazalwane yes ngapha nabazalwane konke kuhlale kusmooth ina kwesibe neqiniso cha sila nje ebandleni khona abanye nakwamanye khona abanye asebeke banyathelana kodwa izwi lenkosi lithini uthini uPaul la lungisani nibizane nilungisane nobabili menibonza kulungi hayi ungabe usuqala uthi hayibo nangumama ukhanyile ngasisiza hayibo wedade wethu wendodakazi hayibo ungenelela kukanje ngiyalinganisa abazalwane konje kodwa kulungiswe singabe nama grudge and ke hayibo siyazi ukuthi uNkulunkulu lapha ekhona ingcokozelo uNkulunkulu khona moya ingcwele khona wenze njani moya ingcwele hamba kuthiwa singamgrieve kuthiwa inkosi yami ngesiZulu asingamcishi umoya ingcwele once kwenzeka njalo uqala kancane uthi ngelinye ilanga mangabe mhlawumbe uthola ukuthi le ndaba izinto zingenwa abanye ngathi kwesisikhathi uyazi abanye abantu benze njani bathatha amasayidi ugcina seku emandleni ngasekho right athuthe ahambe athi uyangena omunye afisa afice kungathi hayibo ungathi semnyango ngikhuluma from experience ufike endaweni uzuthi ngathi ngisemnyango hayibo uzuqalazi ngoba ngiyalazi nje lelibandla ngiyakhonzwa nje kodwa uzuthi ngisemnyango uzwe bazalwane uzuthi hayibo ungathi kuyaxokozelwa umoya ingcwele uyahamba ngoba siyamgrieve umuntu so masingamthukuthelisi ngicela ukuya kanjalo nje ingakho ngithi uthi uPaul la babengezwananga laba khuluma ngabo bazalwane babe active ngalenkathi uPaul esa active eshumayela izwi angikhulumi ngabantu abangaphandle babe active beshumayela ivangeli ngoba sisemhlabeni ngoba kunalokhu bathi kunyathelana nje so bazalwane uNkulunkulu akasisize usho nakomunye mengabonanga ngoba manje uzobona nje hayibo isho uthi hayi kungathi yabona khambanga kahle
khulunywa nathi singabantwana bakaNkulunkulu. Angisho ukuthi kuyenzeka kodwa mina ngikhuluma nje kuba kumane kwahlala le chapter. Kuthi hayibo, ngempela kuyenzeka. Kwenzekile endaweni eziningi bazalwane siyaza, akuyonto esingayazi. So asigweme kungenzeki endlini kaJehova. Sibuyisane ngomoya omuhle. Amen. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Andiliyasho lapha ku 1 Corinthians chapter 14 verse 33 ukuthi God is not the author of confusion but of peace. Lapho khona kune strife khona kune conflict kune disharmony, God's presence and the fullness of his spirit are hindered. Lelo grieve ke ukuthi do not grieve the Holy Spirit litholakala ku Ephesians 4 lapha ku verse 32 but mina ngibane ngathatha this line ukuthi do not grieve the Holy Spirit. So nje sibuyisane sibe united. Uma abantu be united awukwazi ungena. So asebe yilabo bazalwane othi ufuna ungena kungangeneki, othi ufuna ukudestroy uhlukanisa ibandla kungenzeki. Ume nje ungancama ungibalekele mase ubona hayi ngathi umamcele uyangonisa. Yabona ukuthi ukuhlehla kumina ngoba kungena kancane kusho izwi lenkosi bazalwane. Amen. Muqhubeka futhi ku verse 3. Uyambona uPaul ukhunxusa nenye believer noma enye omunye umzalwane uthi hayibo ngenelela lapha ku verse 3 ukuthi laba abantu basothi indaba zabo laba ba ku verse 2. And then u verse 4 bese ukuthi ke bazalwane rejoice in the Lord. Thokozani enkosini njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Ndiyabona la ukuthi it's a command. Ukuthi thokoza. Yesu uzoyibuza uthi hey kwase kuthiwa ngithokoze. Okay ngicela ukubuza. Uma ungathokozi ke nje ubuthi go through lokho ukuthi go through khona into ezoshintsha. Ikho. So thokoze enkosini. Musa enkosini uthokoza konke kuhamba right. Konke uzokubona kuhamba right, uzozizwela une peace edlula ukuqonda konke. Ngobani uthokoza enkosini. Muyothokoza kwenye indawo. Hayibo bayazi abaningi uthokoza. Musa ubuyile. Kuyabuya. Kanti muthi kuyabuya nje kunje ngoba kunjalo. So uthotho omunye agcine sengena enkingeni kakhulu ngoba manje uzama ukugqiba le yanto. Uyigqiba ngendlela yakhe acabanga ngayo ukuthi fanele ayigqibe ngayo. Mina nje ngithi thokoza enkosini njalo. Njalo nje uthokoze nje. No matter what. And futhi ngakhona kwesinye isikhathi angazi kodwa ke ngicela ukusho lokho. Kwesinye isikhathi ubona ukuthi khona into efuna ukucabangeka emhambisana nesimo. Balekele engqondweni. Hlehla kuyona uyitshela nje no angeke ngiyicabangeke lento le ekuthi angiyicabange manje mhlawumbe usucabanga isimo esiwes no phuma nje lapho uyitshela ngiyayeka lento engicabangayo phuma ngishi bese uzosala unjani uthokoza enkosini njalo ukuKristu ungashonile kwenye into ngiyakutshela mntaka mange ngeke uzulunge uma ngabe ungenzi kanjalo. Koleke into ibuya nje ifresh njalo. Kanti uthokoze enkosini kumane ngathi khona lo mjovo ekufakwe eindaweni zezempilo kuthiwa ilignocaine okwenza kube nambu. Kumane kube kanjalo. Bayazi abanye bebekhipha amazinyo angithi uyajova. Awuthi ubona izinyo seliphumile. Ukuvese kube nambu. Uyasibona isimo but asik affect. Ngobani usenkosini. Konke ukwenza usenkosini. So asikwenze konke esikwenzayo sisenkosini. Singekho singaphumile ngaphandle. Amen. Ingakho noma ngabe ushawa izinto balekela enkosini. Ngiyakutshela nabantu ingakho uthi nabantu boze babuza ukuthi kwenzekalani. Wawusuba right kanje ngoba ubalekela enkosini. Amen. Verse 5 uthi bekezelani. Nokubekezela kwenu igentleness yenu izibe evident. Yes. Abantu nakuze kwaziwe ngabantu. Njengoba ade ngile ngisho ekuqaleni bazalwane. Kahle inkosi siseduze. Isho njalo izwi lenkosi. Inkosi siseduze okwethi nje ukubekezela.
and siyabona izinto ngendlela ezihamba endlela egijima ngayo izimo izinto ezenzakala around us kodwa thina sibekezela inkosi siseduze phela imisebenzi kwenzeka in kodwa futhi uthola ufakazi bazalwane ngiyacabanga ukuthi baningi futhi babuthola ufakazi kwabanye or omunye uyi-witness ephilayo ukuthi kwathiwa umsebenzi uphelile kodwa ngiyaphila siyaphila nabantwana bami ngobani usenkosini akabalekanga kuNkulunkulu amen then ku verse 6 ithi ningakhathazeki ngalutho ningakhathazeki ngalutho do not worry instead of worrying just pray noma ungazi uzothini just say something to the Lord noma ungazi bazalwane noma ungazi noma uzothi hawu baba yini like ukukhuluma just do that hawu Nkosi yami hey baba yaze inkinga angithi uyabona ngiyakhuluma angisho siyamsola but uyasho nje talk to God about everything nale cashile ingaphansi engabonakali angithi nobabili talk to God ngakho konke hayi baba hayi yona lesimo angithi uyabona ukuthi ngiyayixoxela nje sona baba lesimo hayi siyangishaya hayi ngiyasibona siyangishaya hawu Nkosi ngenelela uyabona uyisholo nje uNkulunkulu uyakuzwa ubuke kujuleni kwenhliziyo yakho uyawuzwa umkhulu kuyena kuumkhuleko lokho kuthi nanga umntwana wami ethi uyashayeka nanga umntwana wami ethi uphelelwa amandla hayibo akwengiyomtakula wena owezwa le ndaba siyazi sonke ukuthi umuntu wabona kwakade kunama footprints awu4 wabona esebabili wacabanga ukuthi uNkulunkulu ungishilo kwathi wacha ngalezo sikhathi ngabe ngithwele wena ke ngobani bungasakwazi ukuzambela amen kwenzeka njalo ke nje bazalwane uNkulunkulu uyathwalana faka yeyi madoda ngufakazi uyathwalana ungakazi ukuzame lokho mhlambe wena isimo sakho usayibambela ngoba phela Nkosi yami thiwa sithi cast asiyise kona ama burdens ethu hayibo siyawabeka kuye siwayisa senze njani sibuye siwalande ngobani bakithi Nkosi amayi ayi ngoba umumbi noma sibabi sibuye siwalande ngoba nisabantu kodwa sizothi manje asithi cast our burdens siwayeke siwanike kuJehova sibeke kuyena konke siyise kuyena konke ngokukhuleka nangokunxusa nangokubonga amen and then una verse 7 bese sithi sivumele uGod's peace ukuthi irule thula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke kuyakulondoza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu uJesu lapha kuJohn 14:27 ethi peace I live with you my peace I give you angijabona uthi uyasinika nje uyasinika ukuthini ukuthi siyithathele methi nje peace I live with you amen sengiyamkela I give you ngiyamkela baba it's a command do not let your hearts be troubled and do not be afraid uverse 8 ke uverse 8 uthi elokugcina bazalwane konke okuyiqiniso okuhloniphekayo okulungileyo okumhlophe okuthandekayo okutusekayo noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo zindlani ngalokho ngamanye amazwi kusho ukuthi imiqondo yethu ayifocus nje ezintweni eziright ezintweni ezihambisana nentando kaNkuluNkulu ngalenkathi sifaka emqondweni wethu izinto ezingekho in line with the word of God ezingekho ezizwini lenkosi kugcina kukhula leyo nto so asigcwalise imiqondo yethu ngezinto zikaNkuluNkulu ngezinto zikaNkuluNkulu ngezwi lenkosi ngobani kothi sekwenzeka noma yini kube yilona eliphuma kuqala usugula uthi hayi ngemvimbi yakhe siphilisiwe kanje so nje bazalwane kube nalokho enhlizweni yami sesambile isikhathi ukuthi ngempela kuloko kade sikhuluma ngakho ukuthi yes as a born again Christian njengomntwana kaNkuluNkulu osindisiwe you will face trials uzohlangabezana nezinkinga ku dark or light uzohlangabezana nako izwi lenkosi lize lithi
ziningi inhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke so nje kumile nje kunjalo so nalesimo kusona usazophuma kusona thina nje imkhuleko yethu asithi inkosi sisize sikwazi ukuhlukanisa umoya singagcini sihamba nemoya ehluka engekho entandweni yakho sithi stand firm in the Lord jobade kushizo lwenkosi la ku Philippians 4 sibe united sithokoze enkosini ngoba the joy of the Lord is our strength injabulo kaJehova iyinqaba yethu sibekezele bazalwane inkosi siseduze singabi anxious sikhuleke uNkulunkulu sibonge sinxuse sinkuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kubeka yenathi kurule empilweni zethu sivumele nje bade ngisho bazalwane bese ngisamarize si-allow ukuthi engqondweni yethu kungene lokhu kuphela ukuplease uNkulunkulu amen ngiyambonga uNkulunkulu amen